Yazi oBhanyazile TV2 angibaqondi if kuwuye lo Bhanyazile le ngqondo yakhe angiyitholi kahle, angiwutholi umqondo wakhe lo ethi mayenza lamavidiyo wakhe lezi zihloko zakhe athi okwaKhuzani uqonde ngqo Max Makhanya ngokuncolisa igama likaKhuzani. Ngayikhuluma lena sekuqaleni ukuthi uKhuzani akanayo representative eyaziwayo ngaphandle kababa uZuma oyimenenja yakhe uKhuzani onokukhuluma abamba ama-interviews. So le nkulumo ethi okwaKhuzani uyam-athacha ukuthi yena anamathele kuKhuzani, asi-understand ukuthi lonto leyo kanjani, kodwa ke akusenani ngoba inkani yodwa abaqhubeke nayo. Kodwa lonto leyo iyabheda ukuthi njalo uKhuzani mangakhulumanga befuna ukumfaka inesenta la lonto leyo. Angikho-ke lapha-ke uMaskandi Promotion ipage elilaphana kuFacebook elikhuluma indaba kaMaskandi nje kakhulu, libhala ukuthi 26 July kule weekend impela sizobe sitholakala zombili asihlangane online bahlala. I-weekend enkulu uhlala mahhala featuring Nkosazana Daughter, Sweet Mayidululu featuring uGatsheni. So kuzobe kunjalo-ke, zizobe zikhona kona wonke ama-digital stores online okungobani, okungo-iTunes, Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer, etc. Kanjalo-ke bafowethu ngakhohlwa. Bese kuthiwa-ke uSaliwa laphana featuring Zulu Messengers, ingoma yakhe ethi Umeqiselo kuSpotify isibhonye u3 million streams. Niyazi ukuthi uSaliwa igoso-ke lale empangeni, umfobo kabani kaNduni, ingoma yakhe isiwuhlanganisile u3 million wama-streams uSpotify-ke lo. Ebese kuthi-ke ngeyi-26 July kuzobe kunendidane day, the Joan of Amageza Amahle featuring uKhuzani. uKhuzani uzobe khona-ke naye-ke ubamemile-ke abantu ukuthi befike bezohlanganyela. Kungenwa bathini, entrance fee alright, general 150, VIP 300, VVIP 500. Imininingwane-ke injalo bazobe khona-ke nabanye abaculi. Phinde futhi uKhuzani ngeyi-27 September-ke kuleya nyanga leya uKhuzani uzobe kuphi, Settlers Park Stadium eLadysmith, kuthiwa yini i-4th annual 150 Maskandi Festival 2025. Yonke imininingwane leyo uKhuzani-ke uyanazisa ukuthi naye uzobe khona lapho. Uphinde futhi kuthiwa Mpumalanga Present Mpumalanga Traditional Music Festival beyikhona-ke na last year. Ngiyakhumbula-ke abaculi abaningi bakwaMaskandi babeyile noKhuzani uzobe khona-ke lapho. Isuku i-20 September 2025 eMalahleni okuthiwa iPhuma Stadium. Kuyoqala ngobani ekuseni. Imininingwane yamathikithi-ke le ukuthi wena uma ulithenga nini ithikithi lihamba kanjani, kuye ukuthi ulithenge nini. Uma udileya liyadura, uma ulithenge early liba cheap. Phinde kuthiwa the music imbizo, Khuzani musician and music entrepreneur South Africa, at the root of innovation is culture, creativity and the power of IP. 26 to is-30 August 2025 Durban ICC. Yiwo-ke lo mcimbi lo oshayisana neDuke on Fleek lapho Khuzani ade menywe khona, uzobe la eperforma na. Kunjalo-ke bekuyilokho-ke ebesifuna ukukuveza kancane ngabaculi abathize-ke nangaye-ke uKhuzani. Kodwa nje umuntu obekukhuza-ke ile nkulumo le njalo okwaKhuzani njalo engathi umuntu wakubo ongathi khonto ayiyona. Umuntu wa-TikTok uma eyikhulumela nje usuke eyikhulumela. There's no need ukuthi uzumsondeza umshadise noKhuzani sonke isikhathi ukuze wenze ini i-weight kwi-heading yakho uzona beyibuka ivideo, ngoba lento abantu bazoyithatha injalo becala ukuthi ibuya kuKhuzani kanti cha yilo lelo chilo lelo esuke silikhuza emphakathini. Ukuthi abantu abayeke lezi nkulumo lezo ngoba manje kubuya ngathi umuntu unonusela uKhuzani ngabantu ukuthi yena iy'nyosi zimtinyela, because umuntu uzokhuluma based on igama elithi okwaKhuzani okungeyona-ke into enhle leyo necasula kakhulu. Angifuni nje ukuqamba amanga.
kodwa ke asikho-ke lapho. Niqhubeke nibuke ama-video, ni-like and subscribe and comment. Sibonga kakhulu kwaba contribute kule channel. Into Fire Soweto TV le izonibona ukuze sele kahle.